Welcome, my friends and Miguelera. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If you call ukuyibona le channel, please do push the subscription bell bafethu ukuze njalo udokotela Meshoot libone ngebutton elibomvu selikhuphuka njengesitimela samanzi ukusho ukuthi cha seziyakhala bafowethu udokotela useyikhiphe ivideo. Mina isibuko se-TV mhla ngumela ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina ngiyabheja. Namhlanje nginodokotela uMzizi sesikhulumeni esikhulu engonyameni. Dokotela ngicela ubengelele bonke abantu ababuka le channel njengamanje iDr Mzizi TV. Sawubona dokotela wami. Siyabingelela kubabukeli beDr Mzizi TV emakhaya. Ngabe ninjani dokotela? Siyaphila kehla ninjani nina? Siyaphila dokotela Mzizi. Sithe namhlanje sike sifike ke mkhulu. Yebo unebhizi siyabona. Sike sibonge ke futhi nokuthi usinike isikhathi sakho mkhulu. Kodwa siyaseke sifike namhlanje singakhulumi ngengcebo. Singakhulumi ngento yokuceba kodwa sike sikhulume ngomuthi wecala lo osanda ukuthola noma lo owulandile Dr Mzizi. Kunabantu mkhulu abahamba ezinkantolo abanamacala. Abanye abawenzile, abanye abawenzanga. Lana mkhulu sifuna ukwazi ukuthi umuthi wecala la kaMzizi usebenza kanjani noma uyini umuthi wecala la ekhaya kwaMzizi. Yebo khehla lami. Yebo khehla kunenduku yecala esigadlile khehla la. Yes. La induku khehla isigangi kakhulu. Inamandla. Yes mkhulu. Khehla le nduku. Thebe sigaga khehla sajula kakhulu. Njoba wazi khehla lami ukuthi uma ngigaya mina angigaye ngedwa nami ngiyajubalala khehla. Ngiye kwezinye inkunzi ezisabalaye kakhulu ngomqondo eziwutshale kakhulu umqondo. Yes mkhulu. Safike khehla le nduku seyigaya khehla sayifaka izigange ehlukahlukene. Yes mkhulu. Yadosa ngolayini. Wakhola la kwaZulu. Yes mkhulu. Yadosa nangolayini wale eningizimu emampondweni. Yadosa nangolayini wangale. Idosa ngamalayini khehla lami lenduku ahlukahlukene khehla. Yes mkhulu. Lezi nduku khehla lami bese sazifaka ke iziqhwaga khehla ezahlukahlukene zezilwane esingabala kushiya ikhanda lemamba. Yes mkhulu. Yebo khehla lami emnyama le khehla mayivusa ikhanda yashaya kubone ngokusa. Yes mkhulu. Khehla lami le nduku khehla sawuthatha nalamatsheketshe mhlambe uyazi umuntu okahambe emahlathini emakhaya kunesidulo ukuthi uyasibona muhambe ehlathini kunesidulo samatsheketshe sakhiwa izilwane lezi amatsheketshe ehlathini azakha nje ehlathini esihlahleni silenge ehlahleni noma sakhele ehlahleni ngqo. Yes. Uthi uyashala lesidulo siphuma amatsheketshe ancinzana. Yes mkhulu. Silande naloso sidulo ke khehla sonke lesidulo lesi. Sani mase sigaya le nduku khehla sifakwe siyangena nasesiqulweni uqhephula uphisi waso. Kwama usilandile ehlathini wasibeka ngaphandle komuzi ziyaphila lezilwana azifi. Sidlala kusona sifuna uzifaya phansi kwekhaya. Yes. Khona ezikona kufuna emosi silandile usibeke egcekeni lesitulo kumele usibeke ngaphandle. Uma ufuna usebenzise ukuhlephula lo phisi unezilwane phakathi. Ufake lesiqulweni uqhuleke nalamakhubalo wakho lawo. So ufaka ke nalovuka ke abaqondene nokuvusa le ntuthane lezi lamatsheketshe lawo khehla. Le nduku khehla yakwazi ukuthi mohamba kunabantu abakufunayo abayizitha. Uthele nje okuncane lesandleni ukhothe. Unginambithe mase uza ukuthi kuyababa. So usho uyakhuluma ukuthi hayi bonke laba ngilandelayo obani nobani ngibafuna eduze kwami angilandelwa mina usibani bani nobani imsunonyoko abahlukane nami ukukhwifele izicathulweni ozozigqoka okunye suyagwinya. Uyakwazi futhi ukuthi uma ufunwa izithe ezingimake ngemoto suyakhwifa manje ukugcoba le motweni lamaqondana nawe suyakhwifa so usula lapho la uqondana ithi fika imoto idlule ke lezi zitha khehla. Yes mkhulu. Le nduku wekhehla moya enkantolo yakwazi ukuthi uthola ikhandlela leli libovu. So ulibhola kahle la ngaphansi uthola noma iscrewdriver lesisincane ulibhola imbobo ulibhole kahle ningahlephuki. Ube nendlela ukulibhola noma ushise le screwdriver usishutheke sishisa kuvuleke lembobo kahle singene lo phisi. So ufaka le nayithi yakhe ingene kahle so ufaka lensizi ke le. So uyayishisa lo mbese uyaliplastela lekhandlela ngaphansi uyalilayitha ngosuku oya ngale ecaleni. So uyalilayitha lekhandlela lakho mhlambe sewuzophuma so uyasho ukuthi hayi sengiyahamba ke sengiye enkantolo ke bafana bomoya ngiyokhuluma ukukhuluma engakwazi lokho engibekwa kona ngicela kubinini nihamba phambili yoqala khulume nami lapha nibisitha naye
kuphele lokukhuluma sukela namhlanje nalo umangalo wami ubani makuhlamba umangalelwa abaqashi kanjalo emsebenzini abukuthi sobale lezigaba zalezilwane ezilakhehla khehla la mina ngizwa ngawe lithi liqala lecala uzwelujwa yilamatsheketshe loqala ukukhuluma nawe bonethi iphethe amaphepha usiyazibamba sobona sikhulunywa ukukhulunywa liyahlehla okanye liyaphela khehla kuba kabili khehla lami liyahlehla noma liyaphela bese isikhathi libadlala ibhola lehlehlile segcina sekudikila lo mangali lo hawo siyahoxa asithi mkhulu sifuna ukulimaza noma ukuvala yena lo muntu lo olivulile icala nalokho mkhulu ngangenzela kona singakwenzela lokho khehla lami sekufike kujule kakhulu ke lokho kuyokuphoqa ukuthi uyethuneni ke lapho futhi uziyela wena mina ngisuke ngekho so ufika nale ishumi ke so uthenga lo muntu ayethi amathuna abhaliwe lo mbhalo wabo so khwanda kancane lethuna so uthenga lo muntu ukhuluma naye futhi kuba umuntu omnyama hayi emathuneni abanye abantu kubuya amathuna abantu abamnyama usuyamtshela ukuthi ela ushayela usibanibani abukuthi soyaligumba lethuna lesenta so uqala uvuvuzela lo muntu uyakhuluma senginephepha olibhalilwe lishutheka la so uyafulathela lo mgodi so ufaza silephepha leli elincane eligoqile ushutheka la kulethuna so ufulathela lo mgodi uphandele emuva ngenyawo sabheke emuva kuyenzeka lapha athi uyecaleni ashawa imoto noma iphenduke nayo imoto iginqeke kuleli phepha sokubhale lokhu wena ufuna kwenzeke kuyena kulo muntu okuvulela icala khehla into enjalo khehla lami uyakwazi futhi nendlela mawungakwazi futhi ukuthi uthole lo muntu okuvulele lecala ukuthi uthathe la kudlule khona le moto yakhe ungakwazi futhi ukumgangisa le moto imshaye phasi iphele nya aphelele kuyona kodwa lokho sekukuthakathaka khehla lami kunjalo khehla mawuthi ufuna wena ukuthi nje usheshe nje ungalubhekana nalesitha lesi singmangalele noma athi uyike emsebenzini usolakala ngokuntshontshe ngoba phela amacala amaningi esiwalwa la khehla ngeke sikufihle ilamacala okuntshontshe enkampanini iwona ke khehla amacala angasinika ukuphumula la khehla sihlezi silwizimpi kufika la mfowethu ke kufike la intombi enhle ngazi ukuthi ivela kumabona kude ihamba ngemoto yogcina amaPorsche la uthi hey mkhulu kulahleka imali le ngike eMpumalanga mina kulahleka imali manje lapha ka Eskom manje kuthiwa mina mkhulu hayi lecala lisho ukungiqeda so uyabuza obani abathatha izinqumo uyabazi labaphenyayo ukuthi ubani omkhulu ukubona sekufike kubhekwane naye khehla manje sekumenyezwa lenkomo usiyatshela ukuthi hayi lenkomo ke manje ke sizohamba ibanga elingakubone nawe ngoba manje lenkomo suke sesimemezile sithi kodwa ke ntombi ngoba uyakhala ke manje sizohamba lebanga sigcine la ubone ukuthi akudlalo so uyabona ke nawe ukuthi hayi sekufanele so sekuyihlukuke sinjalo kodwa sicela ukuvala khehla lapho siyokhuluma ngelinye ilanga ngoba lesikhathi sesidliwe logwaja khehla mkhulu ngeke before ngikudedele mkhulu lo muntu wecala uyaposeka kona kusindi kakhulu ungaposeka mozolandela lemgomo makufika le parcel ngoba phela futhi uqala ugeze uhlanzwe ngezihlanzo lezi sizithuma ukuthi uqala ugeze ndoda ugeze uliyeke le parcel so uhlanziwe ngale zihlanzo ke ezisusa lezilwane ezikhweshisa lezilwane nalamathunzi nezicito so uyaqala uyithinta ke le nduku so wenza lezi gaba zayo ngibona ukuthi ngaba nzima ukuthi iposeke ke kunjalo khehla mase ngiqede mkhulu kuphume emathuneni mkhulu khona mhlawumbe ngigeza ngakho kunjalo khehla kumele ugeze mokade ume phezulu kwethuna manje ngithi ume phezulu kwethuna la umuntu ongasekho lo waphezulu kwalo phela sowugqiba lo mgodi uphandele emva ngenyawo kuyakuphoqa ukuthi ufike ugeze ungangeni phakathi kwekhaya ungagezeli makhona omaziyo khona lapho kini ungammemeza noma umfonela ukuthi akukhiphele ibhakede namanzi sowufaka le zinto zakho ushaya ngezandla manje soyahlamba lokho mkhulu ususa lethunzi angikwenze ngiyinqunu ngikwenze ngigqokile ukwenza ugqokile lokugqiba ithuna awukhumuli nje ugqokile le ngubo zakho nazo fez washwe ngabe usazigqoke ngoba phela lo moya sowukwengamile nawe hayi mkhulu ngathi ukuthakathi sekukuningi mkhulu khehla lami lude kakhulu ukhalo leminyangeni leminyangeni khehla ngeke usho ukuthi uyazi akekho umuntu owaziyo lude kakhulu ukhalo khehla ukuthi uyihlakanipha uqedile ukuthi sokuhleli nezinye inkunzi inyanga
Senihleli xoxa kungcwekwa kuthiwa ungcweka amakhulunywa ngemithi ubone ukuthi hey bengithi ngisaze engathi ngiphenduka ingane kakhulu. Kodwa phela ngeke uveze nawe uyaziqinisa ukuthi hey ubone zikhuluma lenkosi ukuthi hey kunzima leminyangeni kehla. Into enjalo khehla leminyangeni ngeke uthi uyisazi nabo labo uthi uyakhuluma hey bakusaba uyababona abaxwayile ukuthi hey le ndoda le kunjalo khehla. Leminyangeni uthothi umuntu uthi ukhuluma naye kanti unenduku enzima ejulile ayaziyo. Ubona ukuthi yena le ndoda inalo ulwazi kodwa le nduku yakhe mangase kuthi uyaniguqukela unishaya ngayo hey ninganenkinga senisaba le nduku yakhe ngoba manje nizwe indlela ayichaza ngayo ukuthi hayi le nduku mase ngiyenzile kuba kanje kanje le nduku mase ngiyenzile ngiyahamba ngiyonimemeza sengiyisethile ngithi hey sibani ngithi akubuka ukuthi isilima lesi ngoba ubona leziqhwaga azifakela ukuthi hey usho kuthiwa ngiqinile leziqhwaga sizangizuza leziqhwaga lezi into enjalo ke kunemithi khehla lami uthi noma uqinile umusha wengawo noma uqinile izokunyonyobela kunjalo iqala idle le mithi oqine ngayo gcina ikuzuzile ikushaye futhi le mithi efakwe la kuyona khona imithi ethi mayigaywa khehla isethwe ngokuthi mesifikile le nto yakubamba yakugulisa kulalisa phansi ingabe sakuyeka ngeke uphinde ulashe ngoba manje lezilwane ezikuyona zimese zibambile le nto ingabe sakudedela ufakwe lezilwane ke ezinjalo izilwane ezinjalo bese sikubambile sibe sakudedela nempande ke kunempande enjalo izini bese zifikile zaphila kuwena zangama vele zenabele kuwena ukuthi nje kufana nento etshaliwe nibayitshaliwe le amili vele yenabe kakhulu kunokuthi isha bo into enjalo kujulwe kakhulu khehla lekulapheni kakhulu. So umuntu unecala uthi akafoni njengamanje uzolithola usizo. Khehla labe somlwisa khehla somlwisa impi khehla lami leyo umpabhekene nawo sizoba nokumlekelela ngeke simlahle into enjalo khehla ngishinani alishiwo la umuntu kumele akufonele akushiwo lemsakazweni akukhulunywa lemsakazweni khehla. Ngiyabonga mkhulu ngisacela mkhulu uvalelise kubalandeli bakho mkhulu ababuka iDr Mzizi TV. Balandeli please do subscribe niphinde nisho futhi ukuthi nifuna uDokotela Mzizi akhulume ngani ngoba ipage akulona lakhe kuphela kodwa bafowethu eleni futhi mina Sibongo TV mhlaba ngibona ngobuso ngabe usuku lwakho lokugcina. Dokotela ngicela uvalelise kubalandeli bakho abakubukayo okoleko Eastern Cape eseGoli ikuphi nakuphi. Siyabonga babukele emakhaya. Yebo mkhulu before ngivale mkhulu ngakhumbula iCape Town yacela mkhulu abantu base Cape Town bacela ukuthi ufike mkhulu ngike ngabona icomment umunye uze wathi sebeqongelele mkhulu sebelenda ukuthi ufike eCape Town. Sobahlelela khehla kakhulu sobahlelela nje sokugaya kakhulu mesifike lapha sihlale noma insuku ezine noma ezinhlanu. Yebo khehla nizweleke abantu baseKapa base Cape Town umkhulu uzonilungiselela uzofika siyeza bafowethu. Dokotela bekumnandi ukuba khona la eNgonyameni inamba yakho nayo la escreenini abantu sebayazi. Ngicela uDokotela ukuthi sibaleke isikhathi sesidlule nogwatsho nabantu bakulindile Dokotela Mzizi. Makube njalo khehla. Yebo mkhulu umini Sibongo signing out.